Normal Kenyam kana dialo konti liang kairwaisni kanwa online TV channel. Ade neriya an walle shanga bakel ka pai bakel ron kina dangraw udi jan dangraw udi dich bana jome bana jokwen menyam breaking news magoro de kona ling re dwaran kone de kona shal kanware. Are rwacha me bagorno bakwen giya ke banyo ya kela ne gwal me shala no chane dang bangwan chaga naktin kane welte te ka bot dit kariya ka mo togare dwaran kama yom ka joma chalat gwase me wa chikorcha tuok ka kormo wa tuoka kam community na dangro re wika ma yom county ka unity state no wa man to gwase me wa to kormo ka kwingwene dangro wa ka man terkene dung nyal che mangai konno konwa de kon kariya ka kwi man ke ka kwi gware wa kormo chu to kam dien wa to ka changara kana changa diok ano ala community area kana community wang bor payam kanne te ke jew jaria payam kana wang bor payam kan got content to rega motin chajo me chajala da gadwich bipal boots jaram dan la the state minister of information and telecommunication which in winami chajo mo chajala no chi korma cha to commentar ke dungyal no jen me jangna ko bineri shop ka bangwan no bike liw no kan ne dang walti te ka bot dit ka jawran chalat ka jayo wana me she revenge she shoot do no error mi to ngla jan kam nenten content lawune ten content ci nyal ci kene rek de kon cholo no cherme nyam cha rek ne je no salado 9 people lost their life from Bosai, 5 from Ria Payam and 4 from Wangbor. Bose no arrests have been made. What ne de cha yenten re ko dana ci to kan ji dwara no content la Nuer what ram cha yenten ka jawdana chalat of course teram de yen la to ko dwar mi ko community la beje long cha de mala longa ke control rega do dien longa kon wer no bu kon nyinga ku mana mo ke ku gware ajari ke dide long nyal mi che jelo ko chelo ko ra dien mu che pelewe no je ga reg mi che na me ka jom gorno de nyaka ye kel ka do badana chano ka je korche gwano de kon ter kon de kon shal kan wer de kon goro de kon te kamat no na me jere gdana ci tuore wi dan kama yom ko shineiti shu ko bangwan ci ka liw rega long beje long ni ode community no de ga nyen nei bangwan te liw on the spot ka ne well te ka board it reg mi de long ci mu gwa jega nuar gori ne de yen yoko charte na me ci mu gwa long man de yen ba nyoko nywa ga ya gwa se me kam jana di oje ke kormi je tuok de je kam jane kwar ku mi ken kan wal kan bat kwaje bat biya je len gwat me rega dan je tuok mo nyaga le je mo gwat me shane de wal jok sha kana ka jonglei state wa kormo tuok ka kwirech te wi yer mala na ya metin wa jen wi yer dan wuri gwe tuok tin no kare ga me tuok ka community ke je duarte chale all community ka dukanti kana ayul community ka twitch is county no wa tuok more we jonglei state no she kormo ja tuok en kormo ja tuok che ne di wal jok che ga jakalu ne jandangro teken ka bot dit nyok wa community kel te ne baro community do diente ne te ne bakel te chiliu ka ken bo side no mane tuok which en ka jonglei state che twis county commissioner jwa cha ro kwa cha jomo che jela no che kormo ja tuok ano ka community dangro te ka teron ke te ka ga ka kwi lola ki ka kwi yir dala na metin kare so kan bo sa gwi ken no de ramme ye mu pula ke yira ne ti pula ke yira ken ka de len kan dial so jandan to gre ke jandan no rek na me jandan gor de nyoga ye kel ka ta danan ci lerme ci ben ke ja de jogno nyaka ne ko ken ko do lerti de kan chamala shu gwanten gor kon kan de ko tin jen gwada dana go de pektin de ko kinyo dong me de yen link chan me linkel. We are now trying to send some security and the security now they are ready, they are together. The security we have gathered the police and the army and the wildlife and then the prisons. Yeah, but we have
we have an issue of how we can really get the hire the boat. Yeah, now. Kajo dan jikan at guasame karen shi ke den jikan kariale ka na police ni wildlife ne de konti la le la ka gang na shikane de konti let tila dweli tin konti la dweli yena shikan kariale ka bo lokan di alde ko wen winami shike jo ma chikan lat so na me jena dana talk ka community dang roten kontin shi gak jo guasame jonglei state minister local government and law enforcement Simon Odol mila acting governor ban winami chala no chiriya mo cha tuok jen jo wonda na chikan lar namane ne wal doctor liu ka der no ka kor kontore wi ka so Sudan ba belli point e kin mi yadit ka tin jekto kon lat karu ana biata mal ban yow jum do den babay